Reka nongere ngusuze kandi nkuramutse nshuti mukunze tugenda tubana gatanu kuri gatanu hano ku Ibendera TV. Nizera yuko umeze neza, nizera ko kandi ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kunogerwa n'ubuzima. Tuba tuje mu makuru rero agezweho. Turi mu gitondo cya tariki 28 Werurwe umwaka wa 2025. Tuzindukiye mu makuru aramutse avugwa by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi rero tuba turi ku mirongo y'imbere cyane ku rugamba kugira ngo tubatangariza amakuru yose uko yakabaye, nta bintu by'ibihuha bijemo cyangwa se kupapira bya bindi byaba bandi ko twebwe tuza tukuzaniye amakuru yizewe. Uti nkuzaniye iki muri iki gitondo? Naye makuru nkuzaniye it's a breaking news, na makuru agezweho ndi bugende nkubwira, aho ndaza kubwira yuko abakuru b'ibihugu barimo President Tshisekedi ndetse n'umuyobozi w'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri uyu wa gatandatu bagomba guhurira muri Uganda, aho bagomba kuba bahuriyeyo n'umutwe wa M23 kugira ngo bagirane ibiganiro bigamije kuba byahosha umwuka mubi umaze igihe ututumba muri Asozo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku buhuza rero bwa President Museveni ngo M23 yabigiye guhurirayo na FARDC, aho bivuga yuko ku mirongo y'imbere cyane uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Chirombo araba ari ku meza amwe na Colonel Nanga baganira ndetse bajya inama kugira ngo barebe icyakorwa ku kuba intambara yashyirwaho akadomo. Nibyo ndaza kugenda ngusesengurira mbikubwire rero, none ko ndongera nkubwire inkuru maze iminsi nkubwira yuko M23 igiye kuba ishinga ikigo cy'imari kizajya gifasha abatuye mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice M23 maze kuba yigarurira kuba babona serivisi z'imari nyine, aho bavuga bashobora kuza bazigama ndetse bakaniguriza. Kuri ubu rero uyu mutwe w'inyeshyamba M23 wongeye gufungura ikigega cyo kuzigama ndetse no kuguriza, ikigega cya Kadeko SAR muri Goma nyine. Uyu mutwe rero ukaba wigaruriye umujyi kuva muri Mutarama, wakaba wanatangaje rero ko wamaze kubona shyira abayobozi bashya ku buyobozi bw'iyi sosiyete ya leta nyine. Nibyo ndaza kugenda nkubwira rero ko ntago ndi bure kukubwira aho urugamba rugeze. Murabizi intambara ikomeye cyane irimo irabera muri Uvira, ni mu gihe muri Walikare naho intambara yongeye gututumba, kuko muniba mubyibuka neza ku munsi w'ejo nababwiye indege karabutaka ya Sukhoi 25 yahanuye indege ya FARDC ikayirasa, mbega itanayishotoye ahubwo yarifashiraza irayirasa. Byabaye rero nko gukoza agati mu ntozi. M23 yabyukanye ubukana bukomeye cyane, ikaba irimo irihorera biteye ubwoba. Nibyo rero ndaza kugenda nkubwire icyo M23 iri gupanga gukora n'icyo yatangiye kugenda ikora. Ni ku Ibendera TV ngusaba ko twabana kugeza amakuru arangiye. Nitwa Arsene, usabwa gukanda subscribe gusa kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru nkaya aba agiye agezweho ku Ibendera TV. Ndaje mukanya nyuma yako kananga. Reka ntangira nkubwira ko umutwe w'inyeshyamba M23 Alliance Fleuve Congo wongeye gufungura kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe ikigo cyo kuzigama ndetse no kuguriza cyitwa Kadeko ni SAR muri Goma nyine. Uyu mutwe rero ukaba warigaruriye uyu mujyi kuva muri Mutarama, ukaba wanatangaje ko wanashyizeho abayobozi bashya ku buyobozi bw'iyi sosiyete ya leta. Nkuko kandi bamwe mu bakurikiranira hafi babivuga, M23 yashakaga kuzenguruka Kinshasa ndetse igashyiraho uburyo bw'imari bwemerera amafaranga kuzenguruka, ariko ku rundi ruhande kandi abandi bakomeje gushidikanya ku bijyanye n'iyi gahunda. Kuva Goma na Bukavu hafatwa kandi abaturage bahuye n'igitutu cy'ubukungu kitigeze kibaho na rimwe. Amabanki ndetse n'ibigo by'imari ziciriritse byarafunzwe,
kandi ibikorwa by'ubukungu byose bisa nkaho bitabaho mu nzego nyinshi. Ibigo, ibitaro, imiryango itegamiye kuri leta ndetse na serivisi za leta byabaye ngombwa ko bigabanya abakozi nk'uko bitangazwa na radiyo Okapi. Iki kibazo kandi kikaba cyaratumye abayobozi ba M23 bategura inama yo kuganira n'abaturage ndetse n'inzego zinyuranye z'ubukungu n'imibereho, ariko cyane cyane ihuriro ry'ibigo by'abanyekongo n'abavunja amafaranga ku cyakorwa. Itangazwa ry'ishyirwaho ry'itsinda rishya ry'ubuyobozi bwa Kadeko barimo abagize inama y'ubuyobozi na komite nyobozi ryakuruye ibitekerezo bitandukanye. Ku ruhande rumwe hakaba hari amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba ufite abafatanyabikorwa biteguye gutera inkunga Kadeko, bityo ngo bigatuma abaturage babona inguzanyo zishyurwa bagasubukura ibikorwa by'ubukungu byabo. Kadeko kandi ishobora kwifashishwa mu gukusanya imisoro yo gukoresha mu mishinga y'ubukungu iteganywa na M23. Ku rundi ruhande kandi abashoramari mu bukungu bagaragaza ko gushidikanya, bakavuga ko abaturage batizeye neza uburyo bushya kandi ngo batinya gutakaza amafaranga yabo babitsa amafaranga muri uru rwego. Byongeye kandi hamwe no kudakora kw'ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no kugabanuka gukabije kw'ibikorwa by'ubukungu, amahirwe y'uko iyi gahunda izashoboka asa nkaho hari make nyine. Abasesenguzi kandi bo berekana ko Kadeko nk'ikigo cyo kuzigama ndetse no kuguriza kidashobora gukora nka banki kidafite kode ya Swift. Ni kode y'ingenzi mu kohereza amafaranga mpuzamahanga kandi ishingiye ku gihugu kigenga. Reka nkomeze kandi aya makuru mubwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kwaikwamba Wagner yatangaje ko ubutegetsi bw'igihugu cyabo ngo budakeneye umusanzu wa Joseph Kabila mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ni igisubizo yatanze ubwo yaganiraga n'abanyamakuru muri Afurika y'Epfo, yagitanze kuri 27 Werurwe washize, aho ari kugirira uruzinduko rw'akazi rujyanye n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu gushaka amahoro ndetse n'umutekano. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kwiyegereza abanyapolitiki batavuga rumwe nawe ndetse akabaha imyanya muri guverinoma y'ubumwe. Ateganya rero gushyiraho kugira ngo bifatanye mu kurwanya umutwe wa M23. Tariki ya 24 Werurwe kandi hatangiye ibiganiro bya politiki muri Kongo bigamije kumva ibitekerezo by'abanyapolitiki kuri imiterere ya guverinoma nshya, ariko ihuriro FCC Kabila ryagaragaje ko bitazabyitabira. Minisitiri Kwaikwamba kandi yasobanuye ko uko bimeze ubu leta ya Kongo ngo idakeneye umusanzu wa Kabila. Ati ubu tuvuganya nta mwanya ateganyirizwa muri gahunda ikomeje no mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Uyu muyobozi kandi yatangaje ko mu bihugu bigendera kuri demokarasi akenshi abayoboye ibihugu bagira uruhare rutaziguye muri politiki yabyo, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho hari perezida umwe rukumbi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kandi ko uko babyiyemeje nk'igihugu ngo kigendera kuri demokarasi ngo bizakomeza uko. Ariko kandi nyuma y'igihe kinini atagaragara mu ruhame, Kabila ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019, aherutse gutangariza muri Namibia ko yafashe icyemezo cyo guhagarika amasomo muri Afurika y'Epfo kugira ngo akurikiranire hafi ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi kandi n'abandi banyapolitiki bari mu butegetsi bwa Kongo bashinje Kabila gufasha ihuriro M23 gusa mu cyumweru gishize. Nyuma yo kuganira na Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo, yasubije ko ibyo birego ashinjwa nta shingiro bifite. Ubwo Tshisekedi kandi yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 2019 yakoranaga na Kabila, gusa uyu mukuru w'igihugu yaje guhagarika ubufatanye mu mwaka wa 2020. Abanyamuryango ba FCC bakurwa mu myanya yose ikomeye muri leta nyine bari barimo abanyamuryango b'iri shyaka
rya perezida Kabila nyine. Reka nkubwire ko kandi inzobere mu mategeko mpuzamahanga akaba n'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Dr Murefu Alphonse yatangaje ko impamvu ishobora kuba itera Perezida Ndayishimiye w'u Burundi gukomeza kwiyenyegeza intambara y'amagambo ku Rwanda ari ikimwaro ndetse no kujijisha abenegihugu be kugira ngo atagira umubahoza iby'ingabo ze zatsinzwe n'M23. Dr Murefu yabwiye RBA ko asanga Perezida Ndayishimiye adafite ibisobanuro byo guha abaturage kubwo gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi zari zifatanye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Ibyo bituma kandi akomeza gushakira impamvu ku Rwanda, avuga ko rufite gahunda yo gushoza intambara ku gihugu cye kugira ngo abenegihugu be bahugire kuri ibyo binyoma nyine. Dr Murefu yavuze ko ayo magambo ya Perezida Ndayishimiye gashobora guteza umwuka mubi cyangwa se umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo kandi abihurizaho na Ambasaderi Fatuma Ndangiza uri mu badepite bahagarariye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAR. Yavuze ko amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo kandi azasubiza inyuma bikomeye intambwe mu bya diplomasi iri guterwa n'ibihugu byombi mu guhosha umwuka mubi umaze iminsi ututumba. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda kandi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter yavuze ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye ngababaje ngo kuko hari intambwe yari imaze guterwa mu mubano w'ibihugu byombi harimo no guhosha intambara y'amagambo. Reka nomeze kandi ngenda ngana no ku musozo nkubwire iyi nkuru, nkubwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yashimangiye ko igihugu cye gifite ubutunzi kidashobora kumara nubwo bigaragara yuko ari igihugu gikennye. Mu kiganiro rero n'amashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Ndayishimiye nibwo yavuze ko Burundi bumeze nk'ubutaka bwa Kanani Imana yasezeranije Abanya-Isiraheli ko bazabubonaho kuko ngo ntacyo babuze. Uyu mukuru w'igihugu kandi yatangaje ko Isiraheli ikize kandi ifite ubuso n'umubare w'abaturage bijya kungana n'iby'u Burundi, agaragaza ko bitumvikana ukuntu rero ngo abarundi bo baba bakennye. Ndayishimiye yavuze ko mu Burundi hari urutare rw'agaciro rushashe munsi y'ibice bitandukanye by'igihugu, agaragaza ko abarundi badashobora kurubyaza umusaruro ngo rubashe kuba rwashira. Yatangaje kandi ko abarundi ngo bari basinziriye ndetse bagira umwiryane ushingiye ku moko bitewe n'ubukene, anasobanura ko iyo babona kare uyu mutungo bafite ubu baba barakize kera. Perezida w'u Burundi kandi yavuze ko mu gihe abarundi baba maso bashobora kujya binjiza miliyari 2 z'amadolari ku mwaka, kandi ko bagerageje kurya aya mafaranga ngo badashobora kuyamara uko byagenda kose. Ndayishimiye kandi aherutse kuvuga ko nta n'igiceri u Burundi bwinjiriza mu mabuye y'agaciro bufite, nyamara bufite amashyirahamwe arenga 200 acukura aya mabuye y'agaciro. Nshuti bakunze rero munyemerere mbashimire uburyo twabanye muri aya makuru yaragezweho muri iki gitondo, bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, bifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Gahunda y'amakuru yacu ni mu gitondo saa 12, saa 6 z'amanywa tukagaruka mu makuru abagezweho, niko saa 12 tubazanira amakuru y'umugoroba, saa 4 z'ijoro tukaza gufunga tubazanira amakuru araye avugwa mu bitangazamakuru. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, ciao ciao.